Fekau'Aki ki hene o PILIMILOSE me awhai motu a kongoina o talatu. It's not cause ko hauko tok lava tene vai ai ngahi mo. Ai vai la mo kai ho ata. Pagou haun ki hau PILIMILOSE sila na tuku koni he siana I he banke ma aku. Let me get to my car and see. I don't care ko haki tola taha pek tola ua tu he motu a he ki sila ko ni. Ka ko ngo pe ko kawe ane fiafi hai fiafi whakawhie fia ka te au. E fie fia I he ki I he haka. Come on. Oops. Don't do that. It was a great feeling that I got. Okay, go ilo pe mo fe ilo mai ki sila. I don't think it's that much. But let's see. Nai pe ki tō tāna e pau umai. I he hara. Tātai kau tohi ko ane awhi. Okay, look. Yay! Ko tola si tuku mai he motu a ma aku. He after when yesterday, he kuha'u ki he ni. Let me step outside. Here. Kuha'u ane awhi. Ko parkingi. Ko mea ne toa sila ane awhi e ni. Parking ko tawa e kuka. Pau hao le bange ko me me hano tau off kai kau ma. Kana tau ngo me ale ua way back there. Hao le va tau across me he pahai ko olu e mai na. So mpe ke sila it look like thick ok matolu. Ko sila pe awia e ai o kwa me I loto. Kau hangen ko pe hepe ko hasilini pe ko hafu u receipt ya o ku fa o I he me ani But anyways, Katang ko na kuma wai ko ni ai sila ko fa ki ai. Hopo matolu. I didn't know pokataki wanoa po ta tola ta whatever. Me pena how ke Fekau'Aki. Ko pehe. O sila pen ek fo I malanga he aho he malanga e VAHE HONGOFULU. Pauto e pehe to myself. Hanga fe inga ke VAHE HONGOFULU TOTONU. Kau whaihala I he sila koe ni. Mahatu ka ke whatatau hok ngutum hok tuhu he taimeni whawhile ake mea ni kai ke whai ia e au. Pea upehe lewa ke u... Na ke futokanga au ia ki he hau ke fie ilo ki loto pe ko fiha ai seniti ai mea ku he sila. Kana ange na unofo au ia I he eku mo ui. What I said... Hai mea ko whare aki. Ku osi ate fo I nusi ia pau whae mea ke. Pe mani he fo I... Ai whaingata ai ni. Kai ke fu whaingata a fe. It's just me thinking about nowadays. Ngai mea koko what is going on. Pe au pe he. Mea na hako. Taim kona ulua e koi ki he ki loto ke panke. Ko alo whakafoke sirini ko ai sila ko ni ki loto. Ko whai mea hao ke Fekau'Aki. Not last week, the week before. Ko neipa ko ni ko vai. Ko motu aku wanga kovi. O ku tama he motu aia na ko masi ia to hiki mai peki ai. Ka toki hiki ka folo pe ne hiki mana fo ai. Ka ko ene tamai na ne ona api. Motu apena ke never get along with the neighborhood. Na ke sa ia I he motu ako ni ku vai. Te hapene ne foha mata te hapene ne foha to hok foi me tatau pe. Ta mai leva. But anyway, o mai tanaka no.
Nā hanga he tō taia koe ni o lao ngai. I don't know, pe wanga whewhe anga no whai ki area koe ni. O lao ngai o keke whi mau i ke ngā ue. Ki he nau neighborhood i kona nau tolu. Keke whi mau ke ulue. Ita au pito e vai koe nā aku. Pau koe tamahe mo ko taranga, why? He don't like me? Tamahe mo tua. No, not because of you. Kei whi mau ke haa taha toka ngai au. So kai koe pāpare mā koe pāpare mā fuoloa penia mau he never likes me, Rose. But don't worry about it. Feitutaki rea vai ki hene attorney. Mai tohi me iai. Mai tohi whatever what he did. Feitutaki ne tahi ne. Ko mea ko ke ngā ue ka ne IKAI they already sent me home. Ko hinga koe lau ngā koe na neighbor. Ko ki whi te hataha. Ko ke resident I he Feitu area ko e ni. O tonu ke uaroki api. Ko hoku tehi nā moku matapure na ngawe nā I he area kehe. O koe ke nā te ngawe, na keke nā ngawe nā he last week na sen na waki api. Ka nā ebe mau ki I whakakata mo mau ki I whakahua. Ta mau te nā, oku haa ko ia, keke tuku mai koho ngawe ki tua. Ko tāngai, mea ko vahe HONGOFULU ia I se nito kou mau. Pa mau ka kata peo tuku pehe atai peo ose ki I whakakata. Kei tangua na loa ki lota he panke, I say to myself, ko hamea te whai halai he sila koe ni. Osi ko ia ko hanga he e kio save e ko ngā ue, ke still able to work. Neonga whenga ai nei pā ki o te utoi ngā ue he eria koe ni, kai ke resident iai, kai ke no whakai katoa sila ma mea. Ko urua pe lota mo, that's what is comes to my mind. He, keu lua pe loto wei honga ia iau. Ala toin ki loto, ala tau koe tahine pe mo tamasi o kuna I loto. Ie panke, ka koonga ko alu ko ala kui ki tua ke ATM ke deposit sie ke hoku te hina na hau e ku tamasi I mohono mari, moku matapure mo hoku te hina. Ai ko na sie ke ia he wiki atu na toki meili mahi o ngā mātua o a o mai ane afi. But koe na whaatatari na ua ke tō rata weekend ki o mai. So take call and say, hey, is it okay ka pā te mau alo ato ate masi e KEKE si mai. He koe si e keu hau pehi ngoa oku. So when they left yesterday, pa ko hinga alu ko alpa ki ATM ai tua. Pa ko kuma ko koe ai sila. This why make me go inside o alu ko whakafoki. Leau ke tahine taha, tarama he tahine ka te au. O kurea mai tamasi he tawhaki. Oh my gosh. He go tui koe mo tu about 10-15 minutes ago. Nei tangata iki na hao. Au na pehe ira na wha hono pōketi no sāketi. Po koe kato hono talau se. Mahalo when he tried to get into his car. O he sleepy a homo ai e sila koe ni hene veka. So they got my phone number, so they text me last night. And if you have to not last night, and if you have to tell me go get out. Ke HOTAU foki mai ahoni anytime. O HOTAU eke fefine ko Roraine. Ko Roraine ko ia o koe silai. Ko tuku mai he tangata aiki ko ni os alanga o pick up o mea. Na kei ki utokanga au koe haa mea au tuku I loto. He ka pau na utokanga ki he mea au I loto. Na uaru ka kata pea mo I sila ki he ngā ue. It was a great feeling ever in my life te ku. Ko nga mahala pana ka tola te au pe wangeau he kai peke. Te whakafoki peka au kai ke te fuwhia pe fe. But that huge large of money, na e hange koe ko pe money ange. Ai fu time whai ngata ania mo e tu tamaki mo e toma e mahaki. My family totally need it. Ko pe he. Ne AHI'AHI'I e au fe ke AHI'AHI'I e au ia. Ka pau te whai whakafoki e. Mahalo pe te ne fuaki moe. Ko ki lai ve hoa. So koe ki saineti koe ni. Te ufuaki a ma e Palestini koe misiona koe President Fatani. Ko si ohi fo whakafoki e kau whai Fekau elders mo te whanau whakafoki. Ko nau ngahi FEITU'U.
Ko kau Palestini o taktahno fo pena do ngau e fitu na VAHE. So, President Fatani, this is not much. Te urele pene o aloria te ki koini ma au. He au ngā tupe he kumat akata isi aine I FEITU'U ke iai. Malo e ngā au e. E me tange fuwale. I know my brothers and sisters I tonga na pauma na whakahua mai, my nephew and nieces. But I know they don't need this money. Okay, na whemanta se niti koe ni. He was tawa te na puhalai se ana utolu. But I know koe Palestini, President Fatani, this one will might help you mohoki family. Te lawa taha koe ni mata. I'm on my way ke rere tae ki koini he mea ofa koini. Nei ki talanoa na whai President Samway na ne pehe. Fekau'Aki moha toko taha na ne whaha ngau re lei. Pia te hau ha taha ke te whakafoki ange. Talang he toko taha koini IKAI. Foki pe moia. But this is what you're gonna do. Carry on. I go carry on ke hoko atu, ko hoko atu. Ai lelei koe ne whai he toko taha koe, whai moia e kita. So even koe ki koini koe mea ofa ne tangata e ki, para au yo give it away ke ange mai Palestini. Ko whalahet ka mautoro malo e watch my video, my little live. Mo so mai ke Mahu'Inga he. Mahu'Inga ke he mo'ui e whangapulu. I'm on 280. Okay, everyone, love you all and thank you for being all my good friends on Facebook and watching my all crazy videos. It just make my day sometimes and make my day hange go to as no angai aho. Ko aho ku fitu ka time ko sai ko mo whakalea mai hange aho ua pe and then I go home. I love you all, baku. Hey, don't forget, wash your hand and wash our mouth too. Okay, ofatu, bye.